Ima dve legendarne karte. Inferno Dragon i Magical Chest i Inferno Dragona. Sam dobio Legendary Chest i dobio sam opet Inferno Dragona. Ajmo da odigramo dva battle-a. Da se podigne malo sa trofejima ako mogu. I ajde da krenu. Ok, Kinez neki. Good luck. Ovdje ću bacimo Bowlera. On baca Elixir Collector. Sad ću bacimo od Elitne Barbarene i Ice Spirita. Ne znam koliko je to dobra ideja, ali ajde. Čisto da Bowler uradi neki damage. Ovdje ću Fire Spirite. Ok, dobro. Inferno Dragona čuvam ako ima nekog tanka ili nešto. Ali ako ima Electro Wizarda bit će zafrknuto. Ajmo strelu napred. To ljudi, pogodio sam Goblin Gang. Sad ću Hog da napravi tu neki damage. Dobro, 3 puta je udario. Da zove. Ja, 3 musketara, ljudi, ovo može bude zafrknuto. Joj, ne. Joj, ne, sad će log da baci. Joj. Tu ljudi, dobro je. Sad će musketarka da lupi jedno. Sam Hoga, neću strela. Dobro je. Sad ću da bacim Inferno Dragona. Mega Minion neće ništa da mu pomogne. Dobro. Ajde bacimo Elitne Barbarene i strele unapred. Jebka. Jao, ne ljudi, ne. Fuck, ne. Moram sada da uzem ovaj tower, ali sam izgubio. Ne bre, da ćeš. Dobre ljudi, odem u tower. Dobro, ovdje je Goblin Gang. Mora da se odbranim. Jo, ne. Ajde, Rubika. Sad ću se... Bacam ovdje Bowlera. Bacam Mega Miniona. Jo, ne. Izgleda da ću da izgubim ovu. Ajde. Ajde sad. Da, ljudi. Za malo. Mogu sam i da izgubim i da pobedim.
Pozdrav za cijel ovaj klan. Pozdrav za lidera zvezdaša. Odigrat ću još jedan battle. Vidite. Good luck. Idem sad da bacim elitne barbarijane. Nemam bowlera. Biće zafrknuto. Wizarda. Evo ja ovdje sad bacam bowler. Evo ne, ubi Wizarda, to. Skinuo nam je damage, dosta. Sad ne znam da li ima Skeleton Army ili Minion Hordu. Ne znam sad da li bacim Hoga i Strijelu napred. Ajde. Ajde, molim te. Dobre ljudi, pogodio sam u Minion Hordu. Sad je Hog još jedno, molim te. Dobre. Well played. Wizard da baca, ja ću bacim ovako. Potrošio sam dosta eliksira. Ajde sad. Dobre ljudi, ovo ga jedan elitni barbarijan. Skinut će više od pola toverova, da jeste. Bacam sad ovdje Hoga. Znači vjerovatno elitne barbarijone. Da. Ajde molim te, napuni se. To, sad ćemo vjerovatno log da baci, da. Još elitni barbarijoni. Ne. Ne znam što sam sad ovo uradio. A sad ćemo vjerovatno da napada ovaj tower. Bre. Ajde ljudi da se brani, da bude barem nerešeno. Tu ubijaj se Wizarda. Evo sad. Jebika. Good game. Zaboravio sam da ima zap. Slobodno stavite like, share i subscribe. I to je to. Ćao.